Agajing lagai champion trophy arhajar arpeusan hapring ke New Zealand Persia ke Bangladesh haba pai syang gajing lagai ke New Zealand kala khor ke nam chop hadin bagalala ban pelim ke Bangladesh da sun weekend badha gajing lagai orang jet ke New Zealand ura wintra ulala ban kamai ke spa runs baleng bag gajing job ke New Zealand kala yo ban rung syaga semi final rengkat bat ke India kat baga Bangladesh bat Pakistan kilandu ban rung syaga semi final. Agajing lakai Women Premier League hapring ke RCB Persia ke UP Warriors haba pai syang gajing lakai baro artli ken hun ki khai da marshis pa prapeuron adu bokut ki arpeu over badai haga super over ki thele kai juga UP Warriors kilala abat pelim ya ki thele kai juga RCB da sauron badha gajing lakai ka rangtit juga RCB ka Elias Perry kalala aban kamai hadu khandai peuron. Agajing lakai Iaid hapring ke Namdhari Persia ke Churchill Brothers hagan gajing lakai baro artli ken hun ki khai da marshi gol hadu bukut gajing lakai hagwai par gajing lakai Iaid hapring ke Rajasthan United Persia ke Real Kashmir haba pai syang gajing lakai ke Rajasthan United kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Real Kashmir hadu saulanan. Agajing lakai Serie A peringa ken hun lakai Paul Dybala ke Roma Persia ke Monza hagan gajing lakai ke Roma kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim suk ke Monza hadu saulanat. Agajing lakai Bundesliga peringa Hoffenheim Persia ke VfB Stuttgart haba pai syang gajing lakai baro artli ken hun ki khai da marshi gol hadu bukut gajing lakai Agajing lakai La Liga peringa Sevilla Persia ke Mallorca hagan gajing lakai baro artli ken hun ki khai da marshi gol ya ga shigol jongga Sevilla le ban tap ha ka minit ka basau plusan plus R lengbau salas bar ya ga shigol jongga Mallorca le ban tap hashwa ban kod gajing lakai kata ha ka minit ka bakandai peu plus way lengbau Martin